guys, welcome back to another video. So ngasigi videos dadi aikoi adum what is the other person thinking haiba reading se tawdoine ko. Sigi reading sidagi aikoi na kai khangdoina ha matamda ai haidi isana pile se choose to matamda mi amagi maramda khandoine ba. Isagi partner oibe yai, isagi best friend oibe yai, isagi enemy oibe yai ko, but mostly isagi partner gumba da budi hana rely ta or ni crush gumba da rely ta basu yai ko. Ado adamaina khallaga isagi khanliba miduna ko isagidamagta kay feel tawge habado haidi miduna aingonda kay feel tawino habado adugi maramda vision ama yengdoine ba duna pile se ani khaktang khaidokchage pile ani sidagi aidum utcharake apawa ma choose tawbiyo da choose tawjikanda mi do hana isada specific oiba mi ama hana wakal da thambiyo bako aduduga adugi miduna kay feel tawino magi wakhalon si kaino habado adudugi maramda adum in reading ama tawdoine ado ngasigi reading sisu general reading oigani duna isa isa na khaliba miduga yam ka hena 100% budi resonate tawda basu yai but generally dum khara di dum chanara kani bako aduduna general oni lowba yaba advice dum lotion biyo adum khangba yaba sing khangmina se aduga hoi matamang handa bida adum pick a pile of the my answer. Let's get into the video. So ahamada pile A haidi sigi gray ideal figures ina traga na sigi tarot deck si choose to biba singdo aduduna like isa isa na hana wakal da mi amagi damakta mi amagi maramda khanba hobiro ko aduduga khaliba miduna isagi damakta kai feel tawge like moi ki wakhalon si kaino moi na feel tawriba si kaino haibagi maramda reading se tawdoine ado card cha hana draw tawrase aina han hapta hapsan gi bagi ta sendokhi So wakalda phazana haidi mi dugi maramda ko ai sigi mi sima khalle ma na ngonda kai kai khalino habado khangninge habado hana wakalda clear oi biro aduga card che pick tawba hawase the Empress ko Four of Pentacles, the Tower, adagi energy card ani amaga draw tawsage, mystery, aduduga blessing ko. So sigi card khaise draw tawre pile ege damakta ado isana khanbiriba misina ko kai kai specifically feel tawriba ge habado punna khangminarase reading rom da my answer la se ko. So pile A ge ahanba card the Empress hariba card che pick tawreba ko. Sigi the Empress hariba card chigi matungina pile A khanbiba singdo haigi moina specifically isa isa na pile A khanbiba singna wakhal da laiba mi duna ko friend oramba yai isa gi relationship laiba mi oramba yai na tragana adum kahani business partner oramba yai adubu mostly isa gi relationship laiba gumba crush gumba da hen di resonate tawgani na khalle ko size ado sigi card chigi matungina isana khaliba person je isana wakal da khanjariba mi se mana haidi noi ani gi relationship sida haidi pal e khanbiriba miyoi siga masaga gi relationship sida ke haini dum mahai chaga da bagumba haidi hoji hoji relationship lai triba oiraga su moina su dum relationship kumba gi damakta khanjaba hai tare ko na traga na dum moina su dum wakal lon attraction gumba dum khara phawbo gumba or kahaini relationship like oragana relationship to phasna kuina sangna puningba side ani maktagi phasna good effort thadaraga kuina sangna puningba kwa haiding haki chaga chaga tawbaguma nataba tunggoiba relationship ama oina puningba aduga smooth oina understanding laina amana amada depend tawnaraga amana amag understanding phasna maintain taraga relationship ama oina phasna tung koina sangna cultivate tawminaba pame ba kwa aduga ngasagi relationship laitaba mi oiraga na kwa relationship laitaba just pawguma phawna ba contact ti lairaga phongdok adaba mi gumbo oiraga di hosiki sigi isana isana khanbiriba person sina so isagi maramda dum khalle aduduna adum communication gumba phasna initiate taraga relationship ama romda puba dum yagani na hai kwa aduga nakana maramda friends kumba oina khanbiba oi taragadi haidi aigi marup sina aigi damakta kai khalino smaina khanbiba oi taragadi isagi marup se amna loyal oiba marup ne mana dum isagi damakta afaba oina ba adum khalle wakhaloje adum positive energy khara phange bako any person haidi relationship laibo oigera crush oigera contact laiba person oigera friend oigera ko positive oiba energy dum phange relationship ama oina phajana tung goina sangna cultivate tawa pamba adagi friendship oiraga su friendship to tung goina sangna cultivate tawa pamba adugumba positive energy khara radiate tawe bako
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ 4 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ 4 ꯅꯤꯀꯣ 6 ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯎꯔꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ 4 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯥꯎꯅꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯇꯨꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕꯕꯨ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣ ꯑꯅꯧꯕ ideas khara innovative oiba ideas khara puthoknaba hotnariba sigi person atopasna ko aduduna moina puthorakpa ideas moina puthorakpa plan duda kai haini phasna yanaraga chatminna taragadi settlement adagi happiness kumba dum khara phangani habagi mongda piyeba ko so first ki card ani sigi matungina pile a khani basing sina wakal da khanbi ba person ja moidagi dum aphaba energy radiate tawe positive oiba vibes myama phange aduna dum relationship laiba oiraga so hena aphaba oiba yabagi wakalon khanjai ko aduga relationship laitriba oiraga so relationship ama lainingbagi wakalon piye aduduga friendship oiraga so tum koina sangna friendship to maintain taraga chatminna bagam unabagi wakalon ama phawe na haye ba ko sigi ahambagi card ani sina aduga mathang sina adum sigi isana khaliba person siga isagagi relationship sida kai adum changes ko malak pe yabra haiba do hire ka doine bu ko do sigi card sigi matungina changes ko makhar di lak pe haidi mi khuding mak matam gi matungina change tawe ba haidi matam gi matungina mi khuding mak khana gi mo adum leite matam du ge ba changes ta adapt taraga chatna manga da ne ko aduna ups and downs haiji relationship khuding mak ta dum lakani ba ko haidi sigi person jiga relationship laiba oiro wakal da khanja bu oiro natragana just adum friendship oiro ko leirakadoriba relationship sida or leiriba relationship sida ups and downs khara lakadori haidi hauji positive energy ngata phangtaraga su negativity side ta ko kitang warauna bagumba understanding what na bagumba adugumba khara tholakpa yayeba adugumba tholakpa matam sida matam ge ba changes su de adapt taraga haidi hana ga manaraktre mo ma tause manaraktre change tore khotle na blame pinaraga leibai mota matam gi laiba changes su de adapt tawiraga tholaiba changes se kai dagi laino habado learn tawiraga mistakes kumbadagi learn tawiraga adagi ups and downs mayam do handle tawiraga ko isagi hoji cultivate tarakadariba relationship or tawraba relationship or like friendship loi ama hekta da ko fazna matam ge ba changes to adapt taraga chatpiraga isa na ke haini warnings kuma signs kuma do ko adugumba do fazna khanbiraga haitare ko smooth oina dum relationship to matam khar down chatla masu handle taraga chatna bo hotna biyo haiba vision pi ba so si powder tarot card singina kari haining ni no haiba matam da pile a khanbi basing sina wakal da khanbi ba mioi sing se ko adum isagi partner isagi crush isagi contact leiba mi or isagi friend ko moi se adum relationship se aphaba side ta puninge relationship like tribal ga su relationship ama leininge friendship or ga su fasna cultivate tawninge but matam khara gi manung da ko anakpa future da relationship sida changes kumba or warnings kumba signs kumba khara lakadori adugumba warning kumba signs kumba do avoid tawbagi mota matam ge ba changes ta adapt taraga chatpiraga aphaba strong ba relationship ama hold tawna bo hotna biyo haiba advice card chingji phange ba ko so further continuation da mystery hariba card chithole eba so mystery hariba card chigi matungina pile a khanbiriba singsina khanbiriba miyoi singse moise moigi mysterious oba thoughts khara leiba haidi isagi partner oiraga su isagi friend oiraga su isana contact leiba mi oiraga su isagi crush oiraga su ko moigi oba wakhalon haidi moigi oba deeper or inner feelings khara isana khangdaba khara leiriba ko adugumba khangdaba do mystery oina leiba do leijasano haiba maramdi
like mystery oina leibado moi masana kitang haidokningakpa phongdokningakpa leragadi dum tabiyo moi gi wado understand tobiyo but moina haidokningdaba phongdokningdaba wadadi mystery oina dum lehello yam ka hena migi secret kuma migi privacy guma da yam ka hena gri gri takshan bagum wadi tawgano haiba advice sigi energy card china pi bako aduga mathangi card china blessing hariba energy card chi thole eba ko blessing hariba energy card chi matungina pal a khanbi ba sing sina wakal da khanbi ba miyoi sing se sise dum isai sana enemy go madadi ka shu khanbi ra maroi na khale do mostly enemy go mad khan taraga di reading se partner resonate tawre ko adu sina isana friend gumba crush gumba or relationship laiba partner gumba da wakal khanbi ba taraga di ko moise dum like isa ki life da blessing makhal amani na haye haidi moiga dum life de relationship ama uphold taraga chatminna matamda isa ki life da afaba energy radiate tarakani isa ki life da afaba dum marang kaino opportunity gumba lakpa yabagi adum blessing hariba energy se radiate tawe na haye ba ko so sida mi dugi thoughts kumba se dum loye ba ko adu isa na mi dugi maramda kai khalli amadi isa ge ba kai hotna ba yai habagi mongda card amamam tang draw tawjage ko energy card amaga tarot card amaga sisina isa na mi dugi maramda kai feel tawi habagi maramda harakadoi ne ba so 6 of wands hariba card che thole ba ko adu duga sigi affirmation card che amaga pick tawjage ko no need to do have an energy card I'm going to and then sige impermanence haba energy card among ko so sige card sige matungina mi do na kai khange habagi vision amadi khangre but isana di mi sige maramna kai filter ina hamatamda 6 of wands hari ba card chana thol eba so 6 of wands hari ba card sige matungina pile a khandi ba sing sina hojki isana wakhal da khanbe ba miyoi sing sige damakta isage ba all personal thoughts se ko moina aphaba energy pira adi aina so aphaba energy pige ai effort meam ai gi thadari ba adum ai gi hona jaman sing se mana recognize to waragadi aina su magi effort sing se recognize to ge aina thadari ba dugi chapman na ba return phanga kanda ai su hene hena hotna ge mana aphaba to adi ai su aphaba to ge mana phatta ba to adi ai su phatta ba to ge habagi mongda adugumba inner adugumba card amag ke haini wakhalon ye vision na masigi card na pi bako aduga wathang tarakpada impermanence and no need to do haiba card chingje thole ko sigi card chigi matungina no need to do haiba card na ko ngasagi mystery haiba card na so hai ke bado haidi ni du na phongdok ning da ba or lot ning ba adum masa masa ke ba privacy gumba adum leidana ko khara adugumba leiba taraga di yam ka hena han toksana ba migi personal matter de yam ka hena dive toksana bo hotna bi gano privacy maintain to bi yo ko phenam na nakna ba mi oi taraga so aduduga isagi tawam thokpa duty to bi yo aduga kana da ba pham di ga hena hai singba gumba migi awa ana da saruk yari ni kaina yam ka hena henjin ba attitude utpa gumba si gumba di to bi gano hai ba affirmation je piye aduga impermanence hari ba card chi matung ina su kwa ngasagi matam ge ba changes ta ko relationship sina dom purak pa awon ba aphaba ogera phatta bo ogera matam ge ba changes ta adapt ra ga jet piyo stuck ta ra ga ma di change to gre duna relationship se yare khala ro ha ba ge wakhalon ogera na traga na dom aphaba ora aroi kaina negative side ta khalla ga leiba du ko mato bi ga no matam ge ba changes ta adapt ra ga jet piyo ha ba affirmation advice piye ba ko so pile a gi reading se sidadi loye dum isa na khanbi ba mi sidagi aphaba energy di radiate away but some sort of changes khara go through together some sort of changes to aphaba side to go through tawna bo na biyo aduduga adum mi duna aphaba energy pira agadi isa na dum relationship to further continue to bi ba yai habagi advice ma phange ko so pile a gi reading se matang soi da loi jare sidagi dum loba ya ba general advice lotion biyo duga mi dugi hafe char pa vision ama pi phangabani na kari makha ta ba steps loba ya ge habado phazna khantha biro ado ngasi gi di pal egi reading se matang soi da loi jare aina wangang ba se kitang thu ba ma le ngasi di ko di taraga so dum manage taraga tabiro aduga mathang gi reading amungai minara se so pal egi di matang soi da loi jare thank you for watching. Hey Palbi natragana sige adum ideal figure or tarot deck se choose to be bagay do like isa gi wakal da specific oi ba mi amagi maramda khanbiro haidi reading se mi do na isa na wakal da khanbiro ba haidi isa gi partner oi biya isa gi friend oi biya natragana isa gi do contact ta leraga kahani phongdok madaba gumba or crush gumba gi maramda onersia isa na khanjaba adum ma na ai gi maramda kai khalino khangninge kaina khanbi bado ga adugumba mi amagi maramda na pasana specifically reading se hojukanda khanbiro ko
ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯔꯦꯁꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯑꯦꯟꯃꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯥꯏꯚꯦꯜꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯄꯥꯛꯅ ꯔꯦꯁꯣꯅꯦꯠꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯄꯥꯛꯅ ꯔꯦꯁꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣꯀꯣ ꯁꯣ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯁꯦ King of Swords ꯑꯗꯨꯒ Knight of Swords reverse ꯀꯣ and then the World okay positivity and negativity ꯑꯗꯨꯝ mix ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ energy card draw ꯇꯧꯖꯒꯦ choices ꯑꯗꯨꯒ future ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯩ ꯈꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯁꯣ 8 of Pentacles or 8 of Coins ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ affirmation ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ affirmation ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ups and downs ꯌꯥꯝꯅ like every reading khudingmakki tholakpagi tabla tawe haba hoise adum resonating di oiraga adum hajan tholakmanbagi nungaijadabado ko engonda friendliness so card singje loinamak pick tawba loire do palbigi reading horse hosiki sai sana wakhalda khanbiriba specific oiba person dena isagi maramda kai feel tawge habagi maramda reading se tawdoini ko ado horse reading se ahanbada King of Swords hariba cards tholeeba ko sorry so King of Swords hariba card sigi matungina palbi khanbiriba singsina wakhalda khanbiriba miyoi se ko moise amna highly intellectual oiba wakhal losing yamna leiba ko clever minded oiba aduga thabak ama tawa matamda kai haini hekta hathu tawsandabagumba tungi consequences kumba yamna yengba adagi aina si thabak se tawragadi tungda si consequences oirakani aduna si thabak se tawbana phai tawbana phate adumaina yamna adum wakhal lon se phasna khallaga thabak ama tawramdaida planning gumba yamna tawba ko aduduga aina si thabak se tawragadi aingona mangjagadabo edi tawroi kaina haiba adugumba wakhal lon leiba strong minded oiba intellectual oiba like sugi field da haiba oirambe yai or masana dum losing leiba mi emo oirambasu yai ko strong minded clever minded oiba mi emo oyena haiba aduna moina kai khange ha matamda like isagi partner oirambe yai isagi dum friend oirambe yai isagi crush oirambe yai ko moina kai khange ha matamda relationship sida moise phazana invest tawge haina khallagadi ko moina relationship ama oina cultivate tawge haina khallagadi moise phazana khantharaga like palbi khanbi basingsina best choice ne kaina khallaga layrakpa oigadoine ba relationship sigi wakhalon se ko duna moise hekta ngahaki excitement na drive tawgadaba mi na te duduna adum clever minded oiba minina moidagi dum high expectations thamba yae na hayaba ko aduga friendship ki ni yepa matamda isagi kainoma thabak ama tawrpa matamda or kainoma darkar oirpa matamda help ama darkar oirpa matamda ko hojiki mi sidagi dum help kumba hangba adagi khangdaba ma tathok tashin tawba matamda dum afaba kanaba oigani haibagi mongda sigi first ki card china haiba ko haidi mi se dum highly intellectual oiba minina moina tawthorpa thabak singje phasna wakhalon khallaga tawrpa thabak oibana ko adum moigi every decision je respect tawbada dum afaba oigani haibagi mongda sigi first card china haine ba duna majorly moina kai feel tawge moina kai khallino haiba matamda ko adum relationship se yagadaba nena khallaga step in tawrpagumba adagi relationship leiba oiraga su moise yamna hana plan tawraga lerakpa oidoine ba aduduga wari kumba sanaba relationship ti leitriba oitaraga su wari sanari do moina yagani or oithokani khallaga sarakpa oigadoine ba ko
ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ Knight of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ Knight of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ action oriented ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯄꯥꯜꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ So sigi card chigi matungina wari dang sum saraga practical amta oiraktabado haidi wari dang nungairaga thabak oina amta pangthoraktaba taragadi moise dum palbi khanbi basingsidagi na thairaga mai leithoga chatkiba yabagi chances su leibako aduna isana relationship ama long lasting oina puningba or relationship oina cultivate tawningba or friendship to phasna long run da handle tawningba oi taragadi wari gumbada sanagibada ai si tawge si tawse kaina plan gumba sina kiba leibasingdo ko or kainoma pangthoke na hai kibasingdo thabak oina pangthokna ba hotna biyo ba haidi isa na thabak oina pangthok taragadi moisne hene attracted oirakadoine bako mogi wakhalon se tumaina focus tawe ba haidi ma di masana ngangthok kiba wado ngakpani ne aduna mongonda dum focus tawa matamda mongonda attracted oiba matamda khoida kana gani kana moidi ngasai clever minded oibani na ko tumaina khallaga wakhal losing mya ma thadaraga lakadoine ba aduna isana wazau dang puang nga thabak oina pangthok ta boy taragadi moise dum easily lapthokini ko aduna moise attract tawge moise kai haini dum isagi life ka loinaraga leige loina bada kana ni na khan taragadi adum phasna ngangthokiba wa thabak oina pangthokna bo hotna biyo aduga isana thabak oina pangthokpa ngamoida ba wa dudi ngangbi gano haibagi mongda advice pi bako aduga sigi the world hariba card che thole bako sigi the world hariba card chigi matungina palbi khanbi ba singsigi maramda isa na specifically wakhal da leibiri ba miyoi do mana or mahoina kai feel tawge haba matamda relationship ama oina or phasana mapung phaba lifetime go oiba relationship ama oina cultivate tawningba adagi hana dagi relationship layer aboy taraga su long run da puningba aduga friendship oy taraga su tung koina puningba gi wakhalo se moida phawdi phawe ba ko aduduna moisu adum try torakani haidi phasana handle tawnaba adum one sided oidana ba adagi smooth oina chatminna ba yanana ba moigi angamba level da dum hotnarakani ba adugumba angamba level da hotnarapa matamda isa na su moigi effort to recognize tawbiraga chapmanaba effort pibiba return pibiba ko aduga ngasagi isagi wa ngangthokibado thabak oina pangthoknaba hotnaba haibaduma lerena ko admaina chapmanaba energy se combine taraga piminna taragadi tungda future da aphaba relationship ama cultivate tawminaba aphaba friendship ama cultivate tawminaba yabagi vision do yam chawna leye maramdi moina khak expect taraga moina pangthoro oidaba nate ba moishu dum thabak oina pangthoke moishu yabdum effort thadage na khale ba but moigi effort to recognize taratragadi moishu tokthokige haiba wi wakhalon leye ba duduna sigi isa na wakal da specifically khanbi ba mi singse tung koina chatmin na ningba taragadi ko tung koina loina ningba taragadi mogi effort to recognize tawbiyo plus isagi eba ngangthoki ba wala thabak oina pangthokna ba hotna biyo habasne advice oina leyeba ko mathang da choices hariba energy card tholeba choices hariba energy card chige matungina palbi khanbi ba singsina wakhal da khanbi ba miyer singse moigi life da choice me ama leyeba haidi palbi khanbi ba singsiga loina draga su tina draga su or lifelong relationship cultivate taw draga su atopa option atopa choices me ama leyeba ko but atopa choices me amda dagi isa se khala ine ba khalak ba tu namaram oraga ngasai ge moigi effort to ngasai dai high sine ba ko moigi effort to recognize taw draga di atopa choice to dum yengki ba ta ba ne tra aduna atopa choice to yengkita bagi damakta adagi like future card holine ba ko aduna future se yong na chatmin na ba atopa choice to chatkida bagi damakta ko isagi su angamba level da hotna biyo moi ga dum kai hani isa na wakhal da khanbi ma missing se dum aphaba intellectual oiba mi oiba nina moi ga relationship ama leiba haiba se dum aphaba na di mostly la ani ko aduduna relationship se tung koina sound na cultivate to ba yana bagi damakta isage ba angamba level da hotna biyo practical biyo wa jaw ang bigano adagi kai haini moigi oiba choice se moina khalaiba choice se best choice ne habado proof to biyo habase sigi card sina vision pi ba ko so overall ini yang pa matamda palbi khanbi ba sina wakal da khanbi ba miyoi singse intellectual oiba adagi practical oiba pa ba miyoi oiba na ko isada gi su chapmana ba energy chapmana ba practical application do adum expect torakani duduna isana ngamnam hotna taragadi aphaba future ama adum yongna chatminna ba relationship ogera friendship ogera aphaba future ama adum yongna chatminna ba ngamgani habase man layerana ko
ꯃꯊꯪꯁꯤꯗ 8 of coins ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯎꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛꯁꯨ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯁꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯎꯟꯁꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯐꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯐꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯅꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯣ ꯌꯧꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀോ Furthermore, friendliness ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯥꯏꯕꯇꯨ ꯎꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯋꯦ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔꯂꯤ ꯀꯩ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯣ So ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯤꯡꯛꯇꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ DM ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯁꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯩ ꯆꯥꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯐꯣꯔ ꯃꯣꯔ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ